Give and take policy puta kam kesi ASDC KSA la pen KNC atum kache song asai kede. Bang surihini ra pharu plira bang phokebra sirkebra ratum BJP apidong asai katikidun. Karbi Anglong pen kechengsi national longan baseball kapathudun Japan kengkam kache Jordan. Nani tum do ana phan setami nilisami juli bepe hin ben cardom apajiriglo cardom. Pini prime tama bertang ton pen arjui tha. Assam pen Meghalaya state hiniang bong longlea hoyalam ki pachun Japan pura give and take policy pinchongsi non malom siding pondo. Bang soputa ke kroi kriang tek cepak langdun si kedam tang pharokresir kebra phokebra asianing kan India survey tengsi pathir thip nang jipura kedam tang chiti ni phai ke thomarni hamre nalong ASDC KSA lapen KNC atum kachesong asai kedeng pon kedam tang chiti ni phai ke thomarni West Karbi Anglong hamren hithi barim Ru Samsung Singh India Kumli na thengno along Autonomous State Demand Committee Karbi Students Association lapen Karbi nimsoching thura songatum Assam pen Meghalaya hoy Jasamet Block 1 pen Block 2 along lebaha ingtang kring kache song asai dengpong West Karbi Anglong Ser Anglong along le kaddu kabe suri ke thomra thongkebra phomate 3035 square kilometer along le tu Lasso along le Meghalaya State pen Jakong Horang Bidi Kangle pen Som Surya Bidi ke Klem pen Nangkache Raide Japan Akimang along Assam Chief Minister lapen Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma Tumangbong give and take policy ke Klem pen Penangan along le Meghalaya hin pen Block 1 pen Block 2 Ankache Raide Japan Klem pon bombu Kardom non nili karjab lakheda ka hamren West Karbi Anglong arong sopi lo the district headquarter lo lasino dadak ke hithi bari malong se nili karjab lo lapen people sila dak karjab nang ko kama chebang ke adak ASDC mate Autonomous State Demand Committee KNCA Karbi nimsoching thorasong lapen KSA atum dadak sit in demonstration aso abinar pensi itu mafan pek lang ponalang tu sit in demonstration ladak memorandum submission lahai bi si ele tuma fanon la da kala tum kache song pon pe pedulo kasi la so kache song pon na banke jasemen give and take system da Meghalaya la pen Assam state pen na so give and take policy pen si no Karbi Anglong ador ke so along le ser an so se along le banke parlo Japan la tum biri zon kreni pen ke claim pon along don yes si song pen da sit in demonstration da bi pon ningka ni si so se nabangso puthak penangan social media an parta birta alu along setame klangpon lo puvoi phit setame Karbi Anglong Autonomous Council kachari ahin pen ke thekere kachini kavidera podlo ne mate Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kapin khat alama ling karjo jogani pinierni anta thangnapta KAAC CM angho chingpudun depuse ASDC KSA lapen KNCA pen akor pipon tum jasemet ASDC President Jameson Timum alang stame Karbi Students Association Karbi nimsoching purasong ahin pen didi tum pinidak hamren arong sopialong sit in demonstration calm peaceful procession ASDC KSA KNCA long ASDC KSA KNCA long BJP Murdabad Chief Minister Meghalaya Chief Minister Karbi Anglong Autonomous Council CEM policy along netum koi kai Meghalaya pen policy netum koi kai border mate Karbi Anglong pen Given take policy netum koi kai babang ke menak Given take policy netum koi kai ASDC Murdabad Karbi Anglong Autonomous Council kachari CEM EM MEC lapen MP MLA atumli ingsamri setame nitum ASDC KSA lapen KNCA atum pen ke ingsamri jikali an so se kachesong pangtang konthoji lapen laso kachesong asai ke denga hot kopine aka siksak dokok posetami Karbi Anglong Autonomous Council kachari CEM lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma atumsi adai che enangji puta ASDC KSA lapen KNCA atum jongpon non nothing aning ang tin non nothing ke claim kitang pulutet Karbi atum ke non ningkan thong ke bali non wait thong ke ble che song sidame autonomous state longli
lasi jong si autonomous state long nai politik li tu meaning tin celar nai ke claim ke dam celar nai ka che song si tame ha prangate ka che song ali non kaprika bidi jiri si labang so ka che song te piniar ni council pen autonomous state ni tuma phan kopi si nai ma Karbi Anglong atuman kopia thesi ki nai ma piniar ni pen thang a lu kapili ave tok jir la hai la bang so son ben si nil tum phan autonomous state nai la ave la pen ke nili thek long lelang piniar ne nang li tum kadok ave nang tum press atum si arjunang po arjuna thek long hi mane konania memorandum along hala tangka ke hang kado e memorandum la pujok uncok na la tangka hang ke hang ya dai panan chor bang ke la chote kapin rem kang tung kakon rem kang tung bang ke la puhen lo alang li tum piniar ni anta la bangso block 1 and block 2 pula bangso long le la give and take burusi bang anil tum Karbi lo chalia song nang chi song bom bang bom la si la bangso give and take burusi la pen Karbi Anglong long le jong si e chat bak jong si dam jui ke do kok lo de Karbi Anglong ni tum air set pung se song ji la pen la bangso air set pung se ke song long jong si kana hok do kok lo de la da Karbi Anglong CAM pen cheng lok MLA MP atum la pen Karbi ohom Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma atum si adai chen Pini kache song along India Home Minister Amit Shah phan panomsi West Karbi Anglong Deputy Commissioner Additional Deputy Commissioner Ajit Kalita Rideng Pinpura lo hi bajota Hamran pen Daniel hi Karbi Anglong live Kedamtang chiti ni phai ke thomarni Hamren multi utility building ahong chatayalong Bharatiya Janata Party kaching bedunamai padopon Bangso hud ASDC Congress lapen APHL se asong pen bangsuri hini ra pharopli ra phokebra sirke patum BJP asong along chingbedun rinti BJP Socheng Mandal Committee pen kapatir pipon bangso kaching beduna mayalong Hamren pen Amreng MSC constituency penta ke ongdong atum methanga song pen TOC BJP asong along chingbedun rinti Bangso hud kachepo ogduna bang pu bang phido ana phanta tim Karbi Anglong ahin pen ning arong pen deng ponsi archopon Bangso hud MLA Bida Singing lenga hinpen rada thingno kaning jepona tengke nitum MLA lapen MP atum Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rongkhanga phipi ki dun khri lake thang bakbe kalilo rada phan kangda pidunlo lasikai ke amata ki dun khri lo posi ning jepon ni tumre ta MLA tumta tuliram rongkhanga niki ni dun ke la gelu na tuma bhala kangda pidun lo MP tha ho taunang mo MP tha ho la so pase de na kumda non tra so dun kide ko lokal ni se lo sadra ko Halapunon Meghalaya pen Assam aduya hoya phuthak soluk sodak atomon ke jabja phan angring do pusetami 6 schedule long leke Karbi Anglong Autonomous Council ridengsi aja kongdo lasi chujeng bad jiranta Meghalaya anathu kedam de deja phan Karbi Anglong Autonomous Council kachari atumpen arjap thimji lapen GPS ka survey ateng pulote ilitum Karbi Anglong along lia bangke ki jumji kalisi along lisinang ke ba athe Karbi Anglong district hini pena bangke 10,434 square kilometer setan nona bangke 12,000 square kilometer dokok posi Karbi Anglong Autonomous Council CM pen ningje लोगों ने लोग पूछा का बात के रातुला ठेगलों लो डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के है संजय ना लोग ये Karbi Anglong Autonomous Council के लड़ने खिलाफ क्या है लासी Karbi Anglong Autonomous Council सोर टीमा का चपेराई जी लासी फाइनल ला बांके ला कुछ चपेराई लापेन के लिए तुम Karbi Anglong Autonomous Council का चपे मिठाई चपे है देते मिली तुम song के दो आप Karbi लोग चले song पे चेंगलों social organization pen chenglok student organization pen chenglok recognized political party itu manamna itu hangsi chumbai chisi lapen ke chuningan gong bong nikan ni thoma bong ni pasarve lo ini tu man ke aduya hoy ke 10,000 full square kilometer itanili nikan ni thoma bong West Karbi Anglong East Karbi Anglong GPS akini namsi survey lo nikan ni thoma bong forest department pen lapen ke revenue department survey ya ting long te ini tum ke along ni sinani ba 12,000 lekka 10,000 as se 12,000 plus 11,000 plus along ni si tum to nasi open ke ka hai pulo nil da pulo 10,000 431 along ni gitu tum ban
6 schedule autonomous district benani tidak modified boundary do kalau something benani to against Hamren Ben Danieling hi Karbi Anglong Live. Assam Baseball Association Ben Patirpi Ponsi Karbi Anglong District Rongagora Hawar Pen Bangner Kep Ari Sonim So Tuma Phan Kechengsi National Level Baseball Kapathua Long Klamalong Dimklong Chapalong Dunsi Kengkam Che Jordan Socheng Dhanta constituency ka parlo Rongagora Habaralong Assam Baseball Association mate ABA atum pen Patirpi Ponsi Karbi Anglong District pen National along Baseball ke pathudun long Japan Dimklong Chelong Dunlo Bangso Timalong Maipu Sajid Ingti Benchari Ponsi Rongagora Habaralong Baseball Coaching Center Nangbi Ponlo Bangso si KKP Penanganajir Kiding Pen Riso Ejangatum Kapathu ki Mesena Jok Assam Baseball Association a coach Bhaijan Gaukwa Hin Pen Non ke Bangji Chitini Phai Pho Arni State a team pen Lovely University Punjab Kapathu Dam Japan Jesik Ponlo Bangso Ahud Rongagora Habar Pen Bangner Kep Pinso Arlo Atuma Phan Ingbai Ponlo Kangbai Pon Atumake Pinso Pen Sajid Ingti Jona Terang Sarpo Be Jatin Terang Lapen So Arlo Pen Purnima Taropi Rublin Bepi Samili Tisopi Lapen Presibon Ingti Piatuma Phansi Ingbai Ponlo Assam Baseball Association mate ABA General Secretary Dr. Asma Begum Sita Rongagora Hawar Nangka Hombri Ahud Kaning Jete Kangabangke Karbi Anglong Ari Soe Jangatum Kapathu Ana Ting Thurpi Lapen Aning Hang Pikpi Sita Keja Pona Dangabi Non Rongagora Long Pusita Me Lapuan Apor Ka Duri Pensita Baseball Kapathu Ke Thek Long Bangke Ningarong Pik Anlopasi Dr. Asma Begum Ningje This is also a very good opportunity and good news for us and all the Rongagora players and the Rongagora civilians or the area people. Because this is for the first time we are organizing such kind of camp in a Rongagora. I don't say this is a remote village because when I came across जब मैं यहाँ से आ रही थी I find roads are good but आधा रास्ते में थोड़ा बहुत ऐसा हर जगह पे होता है डेवलपिंग में थोड़ा टाइम लगता है बट यहाँ अंदर आने के बाद देखा जो लड़का लड़की है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको कोई they don't care about this road and other thing they wants to play. So I see the spirit in Karbi Anglong. These Rongagora players, they are very speedy, they are very courageous and they are very sporty. और मुझे ऐसा लगता है कि इन अपकमिंग टाइम्स में यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर आएंगे क्योंकि हम लोगों को जगह भी देखना चाहिए कि कहाँ से हम बिलोंग करते हैं ये देखना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं और जो मैं देख रही हूँ दिस प्लेयर्स ये लोग इतना क्या बोलते हैं उनको दे आर वेरी मच फ्यूरियस फॉर दिस गेम Kapathu Longke Kiduk ke Plang Langli Doan ke Thek Cepak Langpen Pirthe Nang Pachini Nangpo Nang Long Riamen Paklar Nangpo Lapen Kapathu Pen EO Epranta Mesen Kahino ke Chotat ke Chopru Penta ke Jok Bandu Lapen Kamatha ke Menat Sikai Keta e Japon Nasika Duka Beta Pathu Nangji Nasi Non ke Thek Longpen Arni Sike Karbi Anglong Kapathu Ana Ting Thurpik Jipasi Dr. Asma Begum Ningjetu Actually, yes, I'm Dr. Asma Begum, I'm the General Secretary of Assam Baseball Association. I came over here for players, baseball players, conducting one coaching camp and selected players will represent Assam towards senior national baseball championship which will be held in Lovely University, Punjab. And this is affiliated group of APFI. Amateur Baseball Federation of India. So they are the unit and I hope that all the players they will show their good performance and we are hoping for the best for our team and our coach also he is hardworking and every day he is giving training to them. Non ladak pen kang bai pon osomara tum Kapathu Mesen la swajoksi pinier ni ladak pen ingbai pon lopasi kang bai pon atum pen than pon
আজি আপোনালোকে যেটো বেস বলৰ আজি ইয়াহে ট্ৰাইকেন চলি আছে এই ট্ৰাইকেন লৈ আপোনালোকে কি ভাবে যে হে কোলোকে কি কিমান দূৰলৈকে পাম বুলি আশা কৰিছে আমি কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্টত অহা উদ্দেশ্যটো হৈছে মানে কি ইয়াৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী এটা মানে কি ভাল খেলুৱৈ মানে আমি বাছি পেলাই অসম টিমৰ হৈ খেলিবলৈ কাৰণে লৈ যোৱাটো ভাবিছিলোঁ হয় তাৰপিছত তেওঁ আছিলে আগতে আমাৰ চিনিয়ৰ প্লেয়াৰ সাজিদ হয় মই তাক ফোন কৰি পেলাই ক'লোঁ তাত বোলে এটা কেম্প কৰাই দে আমাৰতো চিনিয়ৰ গেমটো আহি আছে আমাৰ 8 তাৰিখৰ পৰা 12 তাৰিখলৈকে আছে পাঞ্জাৱ জলন্ধৰত হয় তাৰপিছত সি ক'লে আহি যাব আপুনি বুলি ক'লে তাৰপিছত আহিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকতো বহুত সঁহাৰি হেৰি কৰিছে ইয়াত ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চো আছে ইয়াত তাৰপিছতে ইয়াৰ পৰা আমি ল'ৰা 4টা ছোৱালী 4জনী চিলেক্ট কৰিছোঁ নামটো আমি ধৰক অলপ দেৰি কৰি ৰংমং বেপেন লপসিং তেৰাং কাৰ্বি আংলং লাইভ লাখান কৰাপো নীলিপ কনস্টিটুৱেন্সি के पार्लो चुकी होला मार्जों क्लब along all नीलिप यूथ मते ANY अटुमपेन क्रुंसायमाय कांगनिपन केदामतांग चिटी नि फाइ के थौमारनी परफाइ क्रेहिनी राचिति मा परपेन all नीलिप यूथ माइफु स्टारसन टिसोपेन माइचे पहेमफु पनसी काचेतोंग आरारा तुमपेन माइ इंगनिपन all नीलिप यूथ मते ANY के नीलिप along के दो आनारि सोयजा तुम चिंग रूमसी नीलिप आकिदुक आकिसोंग along के लांगदुंजी लपेन नीलिप कपाचिंग थुरजी पफांसी बांसवा सोंग के सेंगपन माया लोंगा चेपरायपन के ऑल नीलिप यूथ मते ANY अटुमपेन पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन असाय देंगपनजी लपेन ANY अटुम कार्बी आंगलंग ऑटोनोमस काउंसिल CM डॉक्टर तुलिराम रोंहांग लपेन टीम कार्बी आंगलंग अफान कचे तोंगदामजी अफानता कचे परायपन दो बुसी ANY अबिदी सर बार्नाबास किलिंगपेन फेरांके अथेंगनो नांपाचिनी दुन Pingwai tang dolo Karbi Anglong Autonomous Council penon malom quality education Karbi Anglong East and West Karbi Anglong itum education mate quality education wanangji pupen sini tum Karbi Anglong Autonomous Council tum pen ni tum patai pli talks dolo patai pli talks do pen ni tum non kadok kawe organization gitu an hadang ni tum pinangan cingrum lo pen khai jati do an tribes chin dak education along thorom tin la pen tribes chin tum leaders tin song leaders do an pen ni tum dak cingwai pon lo masada kacingwai ponoteng bang lo mission 2025 pusini tum hadap kibipon athile tum la bangso mission 2025 kibipon ang ko bang kela lo isi look charlie osumar tum han aprang kija poi masini tum la bang kini tum claim pon lo sitame la bangso long nilitum nonamat haladak school along condition students tum condition kosone school condition kosone teachers tum condition kosone la keni tum maduta chini ne si nilitum bang non arong school tin 1730 schools do all total East Karbi Anglong and West Karbi Anglong lasila bangso school visit lap up hi nilitum la bangso reports nilitum non la kadok kawe kache song mate nitum kadok kawe la bangso quality education ke pang thuri pani tum ke claim ke dam pon along la bangso report nitum council autonomous council pani tum people Karbi Anglong Autonomous Council sir Richard Tok BEM alang li phansin tum people po alang li tum si dak Karbi Anglong Autonomous Council team tum benalang tum chingwai pon si la dak la bangso changes kupitong ke wanjini ala mangalang tum chingwai pon Lapen all नीलिप यूथ amahang ke thek arni ingdeng ke thong ke chok katalonji adim lapen saya pu anta kache pekpon padulu puta nang pachini don je kedam tang 28 August kedam tang cheklo nilitum recreation program sinitum executive ba li reshuffle nitum padopono budi reshuffle athei padona ko bangala je 2019 September 29 cheklo nilitum all नीलिप youth sengpon dara phi nilitum chairman Barnabas Killing sir alang lipansiri tum chairman pilo la depan alang li damde pinon bangke reception timung alang lipansiri chairman pilo alang li terms der pin ni libangsi election plan chairman chipalong polo la pen gela polang li songjati so alang li bangke general secretary chipaman polo la bangso mai long ni tum chiparai polo je September 3 la bangke tum first executive meet nilip along si pada pon po bisini tum chingwai polo la so teng si pini la bangso mai ni tum pedo polo la bangso pini mai long ni tum ka chiparai pon gela lo je non kiwang jini phai player ni lagi nitum peace demonstration nitum mission tinggali long si pedo ponji labang so peace demonstration nitum piposi pedo ponang koma labang ke nitum nili balong kawe ason dopik lang penangan lapen nitum kiduk kisung kacicak nang si penangan nitum lobom lang pinyar nita lasi aprang si labang ke nitum nili balong patah longle patah pinyar ni kelong le tum dopik lang patah sedami nitum abang putin sampai atau 10 kilong ji pansi nitum labang sampai hang ponji lapen ke nitum school along sampai itu bench, decks, water facility, lapen current facility misalnya ji, langsung betul jam itu cisong ponji, lapen ke tower, nitum pilo dak
blok nili blok pen ha borpung tharpung kita matuwa labang so tuwar semi prab jin ka selam ponji ponji tum song ponji bani tu peace demonstration pe de ponji la so thak binang ana dimong ki tum tuwar kilong li dupikla Krung saya Maya Long Man Kedo Ranger Bibison Togbi NMUC MSc candidate Devinson Bay lapen kaprek kithe kidinga tumta chetong don Joki hola pen Sonjit Crow Karbi Anglong live Kedam tang chiti ni phai ke thomarni ada prang malom khati pen ke pon bom khor ker kar thang pona gari NH thongkera sirkep rong primplam LP school thengno along kaching koi Tovar ke mi pena jog non malom along gari motor kaching koi chimit mi pinason lason si kedam tang chiti ni phai ke thomarni NH thongkera sirkep ke parlo rong primplam LP school thengno along ihum khor ker kar thang pona gari registration number AS09AC 8988 kaching koi Towarang bong chiralong ke krepen ke sangtana jok pupu ka chela ratuma kisung chetong nanglo aphi tong se kot pen dilai raikom sai khatum palesi che pari deng ponlo raikom sai khatum pherang ke athengno nangke pachini dunke labangso hor khati pen hamren an ke pali jipura ke dambo mahutsi adang men kangbob daga jok chingkoi buklo lapen labangso hor ke pon alu aron anta choklim pusi nang pachini duntu পিছৰ চকা এটা ব্লাষ্ট হৈ যোৱাৰ কাৰণে পাল্টি মাৰিলে ৰাস্তাটো এনে হুৰাখিনি বৈধ নেকি ৰাজপথবিলাক আছোঁ পাইছোঁ ভালকৈ ভেৰিফাই চাইজনে ভেৰিফাই কৰাব লাগিব বৈধই হ'ব ক'ৰ পৰা ক'লৈ গৈ আছিলে ছাৰ খটখটিৰ পৰা হামৰেন গৈ আছে Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong live Pini prime time berta ke la pon si kang toni lo